Namakore maravuga muri Kongo nuko FCM 23 tugiye kohereza intumwa muri Qatar. Ihuriro rya FCM 23 rigiye kohereza intumwa idoha muri Qatar ku butumire bw'icyo gihugu zizitabira ibiganiro bigamije gushaka umuti w'ikibazo cy'intambara imaze imyaka ica ibintu mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Amakuru avuga ko Qatar yagize ishyaka ryo gushaka gukemura ikibazo cy'iyi ntambara, ari nayo mpamvu yiyemeje kumva buri ruhande muzihanganye igatumira M23 igamije kumva impamvu zayo kenshi zikunzwe kwirengagizwa ku rwego mpuzamahanga. Kimwe mu byakomeje kunengwa impande zishaka gukemura ikibazo cyo mu burasirazuba bwa RDC ni uko zitahaga M23 umwanya wo gusobanura impamvu zayo, kandi ari uruhande rurebwa n'iki kibazo mu buryo butaziguye. Qatar yatumiye M23 nyuma y'uko ku itariki ya 18 Werurwe Emir wa Qatar yahuje perezida w'u Rwanda Paul Kagame na Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu biganiro bigamije guhosha umwuka mubi umaze igihe hagati y'ibihugu byombi. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga ya Qatar yatangaje ko Perezida Kagame na Tshisekedi na Sheikh Tamim bashimangiye ubushake bw'impande zirebwa n'umwanzuro wo guhagarika imirwano mu burasirazuba bwa RDC wafashwe n'abakuru b'ibihugu byo muri Afurika. Abakuru b'ibihugu kandi bemeranyije gukomeza ibiganiro byatangijwe na Doha bigamije gushyiraho umusingi ufatika ugamije gushaka amahoro arambye, bijyanye n'ibiganiro bya Rwanda na Nairobi byahujwe muri iki gihe. Icyakora nyuma y'ibi biganiro umuyobozi w'ihuriro FCM 23 yagaragaje ko abarwanyi b'iryo huriro batazaha agaciro imyanzuro yafatiwe mu biganiro byahuje Perezida Paul Kagame na Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mu gihe yaba idakemura ibibazo byabo. Hagati aho harashije igihe gito FCM 23 itangaje ko itazitabira ibiganiro by'amahoro byari kuyihuriza na leta RDC i Rwanda muri Angola, isobanura ko yabitewe n'ibihano umuryango w'ubumwe bw'Uburayi wafatiye bamwe mu bayobozi bayo. Abayobozi bo muri FCM 23 bafatiwe ibi bihano bisabwe na guverinoma y'Ububiligi, nayo yabisabwe na Tshisekedi. Iri huriro ryagaragaje ko ntacyo bizatanga keretse kunyegeza intambara yo mu burasirazuba bwa RDC. Mu kiganiro n'ibiro ntangamakuru Ruretsa kuri uyu wa 20 Werurwe, Nanga yagaragaje ko ubutegetsi bwa RDC budashaka kumva ibyifuzo bya FCM 23, ati ntacyo tugifite cyo guhomba, tuzarwana kugeza ubwo impamvu yacu izumvikana. Qatar ni igihugu gifite imbaraga mu bijyanye n'ubuhuza kuko yagize uruhare mu guhosha amakimbirane hirya no hino ku isi, urwego iki gihugu kimaze kubakamo uburambe bw'igihe kirekire. Mashimwe Samuel igihe akadomo.com. Namakore maravuga mu buryo bw'incamake no ku kinyamakuru cyacu igihe akadomo.com nuko serivisi zatangwaga na ambasaderi w'u Rwanda mu Bubiligi zimuriwe muyo mu Buholandi. Kigali abafite ubumuga barenga 200 bahawe inyunganirangingo n'insimburangingo ku buntu. Bugesera mu mezi 5 atangiye bamaze gutunganya toni 10 z'ifumbire ziturutse mu myanda. Perezida Kagame yakiriye ubutumwa bwa perezida w'inzibacyuho wa Sudani. Hasabwe gushyiraho uburyo bworohereza kunganirwa mu nkiko ku bafite amikoro make. Ibitaro byitiriwe Umwami Faisal byatangiye gutanga ubuvuzi bw'indwara zo mu mutwe zananiranye. Minisitiri wa RDC yasuye Korea y'Epfo mu kwiga uko yakaza umutekano ku mpaka n'u Rwanda. Unganira abarega PDD yakuyemo akarenge. Minisitiri Nduhungirehe yaganiriye na mugenzi wa Tunisia.
Ambo Mukasine ashyikirije perezida wa Philippines impapuro zimwemerera guhagararira u Rwanda. Michelle Obama yahishuye ingingo atumvikanaho na Barack Obama. Biometa imaze gutanga imbabura zitangiriza ibidukikije zirenga ku 6,500. Nanga wa FCM 23 yavuze ku biganiro byahuje Perezida Kagame na Tshisekedi. Imbwa ya mbere ihenze yaguzwe miliyari 82 z'amafaranga y'u Rwanda. General Muhozi Kainerugaba ari mu Rwanda. Abajura bahamijwe kwiba umusarani wa zahabu ufite agaciro ka miliyoni 6 z'amadolari ya Amerika. Indi nkuru nabonye nimugoroba mu buryo bw'icamake nuko nabonye ko Deep yo mu Bwongereza yarangije gutunganya hasi mu ndiba y'inyanja mu majyepfo y'Ubwongereza ku buryo abantu bajya guturayo. Bagaragaza ko abantu bazajya batura mu ndiba y'inyanja ko hari ibyago biba bingana n'ibyago n'ubundi ba hano ku isi, umuyaga ndetse ubushyuhe bwinshi n'ubukonje. Hazaba hariyo ubwiherero mu bw'ikoranabuhanga ndetse n'uburyo bwo gushyushya amazi, kuyakonjesha no kuringaniza umuyaga niba hano ku isi. Mashimwe Samuel iki akadomo.com. N'amakuru arimo aravugwa hano mu Rwanda mu buryo bw'imyidagaduro nuko The Ben na Uwicyeza Pamela bibarutse imfura. The Ben na Uwicyeza Pamela bibarutse imfura yabo yavukiye mu mujyi wa Brussels mu ijoro ryo kwa 18 Werurwe 2025. Amakuru ahari ahamya ko Uwicyeza Pamela yabyariye mu bitaro bya Edith Cavella mu Bubiligi. Yagiye kwa muganga agiye kwipimisha, akigerayo abaganga babona yenda kwibaruka bahita bamugumana kugeza abyaye neza. Uyu mwana wa The Ben na Uwicyeza Pamela bamwise Mugisha Paris. Mu gitaramo The Ben yakoreye i Brussels mu minsi ishize yabwiye abitabiriye ko yiteguye kwibaruka umwana w'umukobwa ndetse yiteguye kumuha izina rifitanye isano n'ibihugu by'i Burayi kubera igihango bagiranye. The Ben yasezeranye imbere y'amategeko na Uwicyeza Pamela kuwa 31 Ukwakira 2022. Ibirori byari bikurikiye ibyabaye mu Kwakira 2021 ubwo yamwambikaga impeta y'urukundo bakemeranya kubana. Nyuma y'ibi birori kuwa 15 Ukuboza 2023 nibwo The Ben yasabye anakwa umugore we mbere yuko bakora ubukwe kwa 23 Ukuboza 2023. Mashimwe Samuel ije akadomo.com. Nandi nkuru hano ku kinyamakuru igihe akadomo.com mu buryo bw'imyidagaduro. Dogiteri Murangira arimo aravuga ati babahe agahenge. Dogiteri Murangira yisheje ko RIB iri kuvugutira umuti ikibazo cya Dani Nanone n'umugore babyaranye. Umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB Dogiteri Murangira Thierry yasabye abakoresha imbuga nkoranyambaga n'itangazamakuru guha agahenge Dani Nanone n'umugore babyaranye mu rwego rwo kurinda aba bana babo. Anongeraho ko baganirijwe hagamijwe gushaka umuti urambye wo gukemura ikibazo bafitanye. Ibi Dogiteri Murangira yabigarutseho ku rubuga rwe rwa X aho yasubizaga uwari yagaruye kuri X agace k'ikiganiro Busandi yakoze avuga ikibazo afitanye na Dani Nanone akaba na se w'abana be. Dogiteri Murangira yasabye abakoresha imbuga nkoranyambaga guha agahenge Dani Nanone n'umugore babyaranye cyane ko aba ari ababyeyi b'abana bakiri bato kandi bakeneye kurindwa. Ati impande zombi zaraganirijwe ku buryo haboneka igisubizo kirambye. Twabasaba kubaha agahenge ko kutabahoza ku mbuga nkoranyambaga. Bafite abana bato bakeneye kurindwa. Amakuru igihe ifite ni uko mu minsi ishije urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha rwaganirije Dani Nanone n'umugore babyaranye mu rwego rwo kureba umuzi w'ikibazo cyabo kimaze imyaka irenga 10 kizenguruka mu bitangazamakuru no mu nkiko. Nyuma yo kuganira n'impande zombi uru rwego rwiyemeje gushaka igisubizo kirambye. Nta makuru menshi y'ibiganiro cyangwa umuti uri kuvugutirwa ikibazo cya Dani Nanone n'uyu mugore babyaranye
aramenyekana cyane ko ari ibiganiro bigikomeje ikibazo cya Dany Nanone n'uyu mugore babyaranye cyakomeje kuzenguruka ku itangazamakuru no mu nzego z'ubutabera kuva mu 2013 ubwo babyaranaga umwana wabo wa mbere kugeza n'ubu rwari rukigeretse. Manishimwe Samuel, igihe.com.